تماشاگران گرامی، با آزمایشگاه ما خوش آمدید. بله بچه‌های عزیز، برنامه تجربه است مهمانی خانوادگی شما و امروز من بنظیر با آزمایش‌های جالب و شوق‌آورم باز با شما هستم. بینندگان عزیز، برنامه تجربه سالهای زیاد است که پیشنهاد شما می شود و در هر برنامه من به شما یک آزمایش شوق‌آور را نشان می دهم. هدف اساسی ما این کاملتر کردن دانش شما، قوی‌تر کردن ذهن شما و شوق و هوس شما را بیشتر کردن به علم‌های دقیق می باشد. و من بیشتر در برنامه کوشش میکنم که به شما تجربه های فیزیکی را نشان بدهم تا که کودکان خردسال نیز توانند تجربه ها را انجام بدهند. اما برای آن که شما از فن شیمی نیز خفا نمانید، در بعضی برنامه ها من به شما تجربه های شیمیایی را نیز نشان میدهم. اما تجربه های شیمیایی را شما باید در حضور کلانسالان و یا با کمک آنها اجرا نمایید. تجربه امروزه ما یک تجربه فیزیکی است، برای همین کودکان خردسال ما می توانند آن را انجام بدهند، اما در حضور کلانسالان. اکنون بیایید بسیار منتظر نمی‌شویم و من شما را با موادی که در تجربه امروز استفاده می‌بریم شناس می‌سازم. در این تجربه با ما لازم است آب، ظرف پلاستیکی، یک ظرف برای احتیاط، شیرش برقی، نیچه ها و قیچی. انا از همین مواد تجربه امروزه ما اجرا می شود. پیش از این من شما را با تجربه شناس می سازم و می گویم که هدف اساسی ما از تجربه امروزه این ساختن یک نوع جمک آب می باشد. بله، جمکی که ما در آشخانه استفاده می بریم ما باید در برنامه امروزه بسازیم. با شما جالب شد؟ پس بیایید با اجرای تجربه شروع میکنیم. در اول ما از همین ظرف استفاده میبریم و بعد قیچی را گرفته آن را سوراخ میکنیم. بینندگان عزیز، من با قیچی ظرف را سوراخ میکنم. شما باشید می توانید از میخ و یا دیگر اشیاهای نکته‌ای استفاده بردن ظرف را سوراخ کنید. اما باید بگویم که حتما احتیاط کار باشید و از کلانسالان خواهش کنید که ظرف را برای شما سوراخ کنید. انا تماشابینان عزیز، من ظرف را سوراخ کردم. باید بگویم که ظرف را ما باید کلان نه بلکه به اندازه نیچه سوراخ کنیم. بیایید میسنجیم. میبینیم که نیچه ما میدراید یا نه. انا ببینید نیچه ما خوب به ظرف میدراید. اکنون برای آن که جای خالی در ظرف نماند ما با شیرش برقی جایهای خالی آن را پر میکنیم. بینندگان عزیز، برای پر کردن جایهای خالی ظرف من از شیرش برقی استفاده میبرم. آن را من پیشتر گرم کردم. احتیاطکارانه جایهای خالی را پر میکنیم. اکنون منتظر میشویم که آن خشک شود. تا خشک شدن شیرش ما باید اکنون سرپوش ظرف را نیز سوراخ کنیم. من با همین قیچی سوراخ میکنم
باز هم тамошобинони азиз такрор мекунам ки эҳтиёткор бошед ва аз калонсолон кӯмак пурсед. ана ман як тарафи зарфро сурох кардам. акнун онро калонтар мекунам. мо бояд сурохи сарпӯшро ба андозаи найча бигирем. биёед месанҷем. сурохи мо хурдтар аст. барои ҳамин каме дигар сурохро калонтар мекунем. ана бубинед бачаҳо, ман сурохро ба андозаи найча гирифтам. акнун мо найчаро ана ҳамин тавр метавонем тавассути сурох боло ва поён кунем. ширеши барқӣ дигар ба мо лозим намешавад. онро як тараф мегузорем. бинандагони азиз, боз ҳам такрор мекунам ки мо бояд сурохро ба андозаи найча бигирем, зеро дар ин ҳолат таҷрибаи мо хуб анҷом мешавад. боз найчаро ба сурох меандозем. акнун ширеши мо хушк шуд ва инҷо мо аллакай наметавонем найчаро бигирем. биёед найчаро кӯтоҳтар мекунем. ҷойҳои зиёдатиро як тараф мегузорем. қайчи низ дигар ба мо лозим намешавад. ана бачаҳои азиз, ҳамин хел мо як ҷумаки об сохтем. аммо таҷрибаи мо то ҳол ба анҷом нарасидааст. мо расидем ба лаҳзаи асосии таҷрибаамон. яъне ман гуфтаниам ки дар ин ҷо мо аллакай як ҷумаки обро сохтем, аммо он то ҳол об надорад. акнун биёед ба он об мерезем ва мебинем ки он ба мисли ҷумаки оби ҳақиқӣ мешавад ё не. биёед барои эҳтиёт як зарфро ба зери найча мегузорем, зеро аз ана ҳамин ҷо бояд об резад. акнун ба зарфи пластикӣ об мерезем. эҳтиёткорона обро мерезем. вале дар хотир доред ки вақте ки миқдори об аз ана ҳамин найча болотар мешавад, мо бояд ноги найчаро дорем, то ки об нарезад. сарпӯши зарфро акнун маҳкам мекунем. обро як тараф мекунем, то ки шумо таҷрибаро хуб мушоҳида кунед. ана бубинед, ҷумаки оби мо омода шуд. акнун фикр мекунам ки саволе пайдо шуд, ки аз куҷо мо обро маҳкам ва боз мекунем. биёед мебинем. бубинед, вақте ки найча дароз аст ва мо онро ба поён мекунем, об
кам мерезад. аммо биёед акнун боло мекунем. мебинем ки об бисёртар мерезад ва боз поён мекунем. об рехтанро бас мекунад. мо гуфтем ки ҷумаке ки дар ошхона мо истифода мебарем, он ҷой дорад ки мо бояд обро хушк кунем ва боз кунем. аммо дар ин ҷо тавассути як найча мо метавонем обро боз кунем ва хушк кунем. аммо бачаҳои азиз, ҷолибияти ин таҷриба дар он аст ки бубинед, найча холӣ аст ва об метавонад тавассути он бирезад ва ягон ҷои найча маҳкам нест, зеро мо бо сурох танҳо ҷойҳои холиро пур кардем. аммо об аз зарф тавассути найча хуб мегузарад. акнун боз мекунем. об бисёр мерезад. маҳкам мекунем. мебинем ки об умуман намерезад. ана тамошобинони азиз, мо ба ҳадафи худ расидем. тавонистем аз зарфи пластикӣ об ва найчаҳо як ҷумаки оби ҳақиқӣ созем. бинандагони азиз, фикр мекунам ки ин таҷриба ба шумо бисёр ҷолиб шуд, зеро ман боз мегӯям ки мо танҳо ҷойҳои холигии зарфро пурра кардем, вале об роҳи баромадан тавассути найча дорад. аммо танҳо бо боло кардани найчаи дуюм об мерезад ва бо поён кардан боз резишро бас мекунад. бинандагони азиз, фикр мекунам ки сабаби ин таҷрибаро шумо мехоҳед бидонед. пас биёед бо диққат бошем, сабаби ин таҷрибаро ҳамроҳ тамошо мекунем. вақте ки мо як найчаро ба зарф насб мекунем ва найчаи дигарро ба сурохи сарпӯш андохта, онро аз сатҳи найчаи якум боло мебардорем, ба найчаи якум ҳам фишори гидростатикӣ ва ҳам атмосферӣ таъсир мекунад ва аз сабаби фарқи ин фишорҳо оби зарф мерезад. вақте ки мо найчаро дар сатҳи найчаи дигар меорем, ба найчаи якум танҳо фишори гидростатикӣ таъсир мекунад ки он аз фишори атмосферӣ камтар аст. аз ин рӯ об аз найча намерезад. бинандагони азиз, сабаби ин таҷрибаро низ фаҳмидем. бо тамошои барномаи имрӯза шумо сохтани як ҷумаки оби ҳақиқиро омӯхтед ва ман умедворам ки шумо ин таҷрибаро иҷро мекунед, зеро дар ҳақиқат ин таҷриба бисёр шавқовар аст ва мо тавонистем дар барномаи имрӯза ба ҳадафи худ бирасем. ва ман умедворам ки ин таҷрибаи ҷолиб ва хеле шавқоварро ҳамаи шумо иҷро мекунед. бинандагони азиз, вақте расидааст ки ман бо шумо хайру хуш кунам. маро дар барномаҳои оянда бо озмоишҳои наву шавқовар мунтазир бошед. то барномаҳои оянда, хуш бошед.